rampon India rampon na changa chanpui na heng voluntary organization kan Tute tin rual ban lo enkol na home sang an niamo hospital an niamo kausan pol an niamo education institution sang a hianin khovel ram dang tane na in thlung zoma chanpui na sumle pa hi luang chuak thin khovela an tam ani chung ina India rama an sumle pai ron ruan lutir abi takin Mizoram po hian pol sang hian chung chu kan dong ve thina ko than te po hian chung awang chan project tam tak te po kan kalpui thina ni chung ang sum fore changa local khuwa khirna dan amendment har parliament na putlu tur an ye wangin chumi chu an han putlu tan han tira hianin Christian te ta na le minority group ta na anti tum da na hi a him lo ema chumi wang chon India ram pum Christian asia so na niemo ol na an nei me ka chumi chung chang chu MLF chung kwa hian claim te kan ram chung bi ka po hian registration nei hi association so pina sa thina kan thia ni tin khi han ban children home te po fasha om khom na te khan tin chu tiang zelin doctor lal chu nunga pol kan tiang chi te po
pas pop mai ni atakal hoti tu kum khatangai dan an duanga sum allocation an da a chumi nu ani dan omlovin policy maker an hir an tia kha acha kan lo ti mai chu changan ni lo an mani bong an hlim le na chu dan anga ruang man na en kim mai mi thia min an duan Mizoram State University po house ange a minister in aphara ai zola lo chuana theilo lungleya chuanin a theingang lo ni tin house asoya zoram mi pui min duala ma se ho tu pa jing tho fu lungleya wakala lungleya kan son don antia kabinetin atik tai khon hu le dan le dun omlo kha policy me kan son asiama atia bozui mai chu tiang che chon MNF po hian kan ramtan kan namtan Mizoram zirna pasona turatan kan zirtir tu zaom tak an thiam an theina Mizoram tan lo mang to Tute trangkai zo kan manatur le an service kan recognize na le an mani po malam beisei na nei thei tura an ta na kol eng kan siam sakna ni tin hemi kan ngai tua ko nga hian kan ar khothim dai ngot lo MNF cabinet kha ka soile du school upgradation kan ti don hian heng kan ti don song a hian hmaa in DPNAR official te finance official te law officers te chum tam tak kan meeting pui ama cha dan le dun siam ngal khachu policy maker san kan du da a thei do dem ti hi akal kong tu ri kan soi lok pui ni tin chumi chiang taka a thiat thei da tu chu budget tari allocation apo kum sang ni som ni pali som ni panga sum April ni khatang ban turatan khan sang ni som ni pathum kan sarkar lai hun to pa September to November rakha kum thar budget siam hun lai ni he school upgradation kan nei don awang hian finance changtu kan chief minister hovin finance official te den kan soi hova budget a ada thei don em ti kan ena chutiang tu chan budget apo kan da lo ka ZPM khan kha kum thar budget kha atak tak an duan an hinem kan duana khan sang ni som ni pali April ni khata tanga school upgrade na tur school za thum som li te ham chana tur poisa hi kan da lok vek to ni kan ar khothim dai lo om zenein kan ti ni amai ro chu an sarkara ni som pariat tharuk sang ni som ni le palia ZPM Council of Minister chuan khang kan lo chop zong kha an kan sela kan middle school kan high school higher secondary tam tak ten government ti an tar kang to a sil ten siam to eng kim mai ham than an nei to lain lak thak le ngai nan siama voinia school somnga le pani vel hi chu asamnga le pakhathi an provincialize ta kan lompui kum ni an service ham thana an ti niam nuwa somnga pakhatte an han kaltang tira kan lom amma ero chu sikul ai tam fe za som ni le pakwa vel voinia mit tuita an siamte man ni loka high school samriat velin social media kan mutiro sarkar notification kan high school ti turualin an hal kaden kha ke chu karil ru nasin zirti turualin anti du tolo turangai an ham channa la bosak an dia wanga andik na an chan vo hum him tura government notification an han hal ka khongai inu tukani he sarkari in ngai tuanon ro se sum sen bel tam na tura omlo an mani cho lo fulin kan pe don tho anti zirti tu cho full pay kan pe don thawan tia a school building khani an government tir du lo amak lu tu zirti tu an pe atwar tu zirla yasin government an ni chang government mid school an ni chuan midday meal chun cho an donga uniform le zirlai bu thod an dong don ma se kan sarkar kan da na anti bauta ka chuan thing tang tam taka school ho chuan chun cho pon dong don uniform pon dong thei don lo sarkar changin study material po engman dong don lo building grant pon dong thei to don lo ani he ZPM sarkar ro rel da ni achuan mang ro rel ani zirti turwa le zirlai le thing tanga haras sataka unreserved te khala
mi puiten ni za in lo na poisa changa alo chom nun chok emene po khan ahar sati kan hria ma seng a chul kan ti ni dik tak chuan kan sarkar limiting kan ngai poimo kan tar kita jong sang ni som ni pakhat vela khan provincialization kalpui man tumin sang ni som pakwa po kan kal chho man to som ni kumtira covid free alo le na wangin engma kan ti theilo kum tom do na sang ni som ni pathuma kan ti kha election oriented tiangot minpu anilo theilo chungin kan duang le ham thana tur po kan pek kan ti thei ang tok in ne ko siatin an ho tu tenen sarkari hei chin kan kal thei ni e kan ti kan soitlanga kan ti ani zir nakal kong tura kan ruamana hian voina hian kan ar khotim dai lo kan thei ang tokin film takin kan ngai tua he sarkari bin soinep saksu se anti ve thei lo ni chon ki ni chon kan ti ve thei lo ti ve mai ro se ministry kal to cabinet ro relte in nui so le fiam thus thona ta man chi ani lo cabinet mi pui ai o mi pui kal tanga thuni na la kan ni ve ni ti kha kan soi tel du ni eng po ni se hi ka soi du MNF party ho tu lian te thu khom chuan sang ni som ni pathuma kan cabinet meeting September ni som ni pasaria school upgradation kan lo ti kha cha hi la tingoi ngoi MNF ho tu ta chuan vo India ZPM sarkarin rual lo takle rem lo tak chunga ati re thei mek deficit mission school an niamo adokan niamo school upgrade tura kanti ho te kha pathian le mi puizara MNF lo sarkar le ni chuan a thei ang angin upgradation kan lakal pui le don ti ka soiduni kan thuti tuk to kha adik acha kan ramta acha ti kan la stan renga sumi lo tin tu chuan kan la beisei don ti hi voine ka soiduni e kalome